U najnovšej emisiji Dobri večer Vojvodino dosostami u studiju budzeme bešedovac o evropskih integracijoh nacionalnih menšinoh. 5. marca u studiju M otrimani 27. festival Ružova Zahradka, čija revijalna čast bula pošvecena tvorčosci Đuri Latjaka. Keljo, mnie poznate, Juro, i vi špivace u tim horu, nje? Špivam. A co, že već čekace? Mieszka Ruslan z Złogosu, swoją meno nosi. Plagi preków z radosu, z pocieszenią nosi. Ruskie meno Mieszka Ruslan, z krewu buźnie płaci. Preto wraca złożno stryżna, najžiju Rusnaci. A prenješeme vam i čast atmosferi za binu i upečatki učašnjikoh i naščiviteljoh. Dzieci Miroslav, hibaj tadzi. Jak prešlo, jak si zadovoljni? Super zadovoljni, super. Trema porobila svoje keljo, treba dobroho da porobije. Ja odšpijal co ljepše možem, super. Jak si zadovoljni, jak rozpočala ta 27. Ružova Zahradka? Super. I tu u backstage-u pomali zohrivanje bulo i već pomali na binu, probovali i šitsko. Super. Pači se scena? Bars. Oduševeni. Dobri večer Vojvodino na štvartok na 20 hodzin.